Evo, da predstavimo ovu veliku frezu, to je 420, RTF 420. Jedna radna širina je 42 cm. Sada radimo nove ralice. Ralice su sada, ranije smo radili od prohroma, sada radimo od mangarskog čelika koji je u stvari baš za te stvari. Kaljen izvete, tvrd, oštar, odličan, jednostavno baš prava stvar na pravo mesto. Što sam teo da kažem. Ovo je naša radna verzija, znači nije ofrbana, ali bitno je da ona radi, da samo da prikažemo kako u stvari radi, koja je njena najbolja funkcija i tako otprilike to. Sad ćemo da vidimo, pogledajte kako izgleda zemlja, ona je samo iskultivirana proletos, ništa nije sađeno, uhvatila je trava, znači, a ova freza upravo jeste za to, znači da se eliminiše korov, da se pripremi za sadnju i za velike površine, znači kad imate, velike površine, da ne bi mlatili motikom, jednostavno uzmete freze. Evo kako ono u stvari funkcioniše. Samo se spusti dole i vuče. Vratite malo. Sad ćete vidjeti kako ona ostavlja u krugu. Gde su neravnina, ona će da poravna, zato što ima dovoljnu širinu. Znači ona faktički u prvom prelezu seče korov, ali normalno pozivam da prođete i u drugu. Prilike to. Sad što se tiče, sad vam pokažem, ima jedna fora, da bi se maksimalno ona iskoristila, potrebno se malo optereti. Znači jednostavno daska jedna, ubacite tu i ciglo. Najobičnije ciglo. Stavite neku burđuriju, bilo šta, nije bitno. Šta je poenta priče? Poenta je da ralice uđu dublje. Tačno se vidi sad. Znači koliko sad ona ulaze, koliko one sada ulaze u dubinu. Kad je optereti, tačno se vidi. I kako to sada? Isto ide lagano, ali je dubina obrade mnogo veća. I kad se nakupi tu na prednjim ralicama, samo stavite malo, vratite unazad, to je to. Kao i kod ove male freze, manje u stvari srednje, 250, najvažniji je taj početak, znači treba naći pravi ugao da prednje ralice uđe, znači tu ga tražite, znači spustite malo i krenete i vučite, to je to. Ako krene puno da hvata, samo malo podignete, znači to modište. To bi smo si bilo to. Prekidaj.